Me e mea e kai whakatangi tāonga puoro koe, kei te rerenga mai o te kauru nei e tāonga puoro ei mino mino mau. E kaupapa au tēnei nā te maitai o Awa Puoro ki te ao, me te rerenga mai o te kauru ki Whanganui nei. E wakatūweratanga tēnei ei tohu i te oroko anga mai o puanga kātahi, kārua ei timata i te kaupapa au mo te kete pūoro. Part of the revitalisation of Taonga Puoro in the 80s by Hau Manu, Matua Hereni Melbourne, Richard Nuns and Brian Flintoff, bringing the Taonga Puoro out of the museums and into the hands of not just practitioners and players, but our mokopuna, I think, is the sustainability and longevity of getting our culture to be alive. Nā te rōpu Awa Puoro ki te ao I wānanga ia tēnei wakaaro au. As a rōpu, we've been doing volunteer work in the community, teaching people about Taonga Puoro in lots of different kaupapa, from health to kura, auora, alcohol and drug addiction spaces. So as a result of that mai, we were given some koa, and we thought, what can we do with this koa to take that gift and give it back to the community. Peange ko te kia Awa Puoro ki te ao, e tuataitanga tēnei mo tētehi ware pukapuka, ā me Aotearoa. He pai tēnei mo te ware pukapuka, he mahi tika. No te mea kei roto I ia mea o tā tātou tupuna, he mea āwaha, ne? I tā rātou mai āwaa, ai me he Taonga Puoro hoki, pēr he kai au ina mō tira mātauranga. That just goes to show how brilliant the team here at the Alexander Research and Heritage Library are, that they are comfortable to think outside the box about what are the needs of our community and what are some really innovative and interesting ways to connect ngā tangata whenua ki te mai o ngā tupuna. E kaupapa tēnei e tautokona ana e te rerenga mai o te kauru me te iwi oki. Koe nei te mea nui I ngā taonga a kuima a koro mani. Engari, ko te puoro, koe nau ki tēnei te whānui konei, ana koe nau ki tēnei kia mātou ki te haramai. I ngā tāngata, ngā tōhunga tēnā o tātou kaupapa ne. To put our mātauranga into these types of spaces is something that I hold dear to my heart, and to hear these tangi and all of the beautiful kōrero that happens with Taonga Puoro in these spaces is something that I think our tupuna will be really, really proud of. Pērā I te mino mino o ngā pukapuka, ka minua o ki ngā Taonga Puoro. Pia te tuatahi, me mau kāri o te ware pukapuka. He mahi nunui, e pāni te tikanga o te puoro, te karakia, e rā atu mea. E tai whakaro hoki mō tērā te korauna. Kia tūpato me horoi, ka hoki mai ki te ware pukapuka. He āhua lockdown mō ngā taonga, mō he wāpoto. Toru rā, pia, ka noho, I mua I te tango anō. Kia ora tonu wai te tangi o ngā Taonga Puoro. Iriwere rirukura, te reo o te uru. Ko te reo